Nakwakira ha programu y'Obuhingi Noburiisa amazina ndi Ivan Tusiime nkabutosha orukusyaho programu eje shaha ndi omukyaro kya Rwengaju omu district ya Kabarole omuri Kidubuli niza kuba nikusyaho omuhingi w'omutano w'orutoke orukumanywa nka Kusemererwa Cossy ogu n'omuhingi w'omutano ine obukoryo bwa kukoresa obunareba niza kuba nibukusyaho omu programu John Kusemererwa nakwakira ha programu y'Obuhingi Noburiisa aha TV West. Okay. Nyenda utugambere abwenki washaziremu kuza omu project yo kuhinga orutoke. Kurumuno nyo kazarwa n'ibintu webitoke. Manyire Kabarole tugire bitoke bingi tufaye muno mulingo tukuhingiramo. But one time when narozire aba Wealth Creation advertising ebitoke byokutwara bijja nkamaranga potted bijira mbukopo bijja nkamaranga I got interest ndaga ebitoke bya mbukopo bintu bisana bite I wanted to pick that interest in kunyomba kole ndole kine hamukiki then I applied for them bampa 650 ubuntu rwingana kakanu kona kantu kituka bitubunu kanu karahira karwa rutito muno I planted them in November 2016 at Norambe kuingana no bukoto bwabyo. So all that time I've been trying to practice slowly agriculture and vegetable bambungira no barona. They wanted me to be the supplier kind of nataka kukora na mani bampa mani. So this is the no chokoro hati ndahanu ibitoke byange nimbirora kandi binamugaso muno okuba bitankire kuleta good bunches nimbirora I've harvested more than 10 times. We want to harvesting ambitoke bino kuba machuaringa. I've had some income. So nindora ibintu byona birungi kandi interested in bitoke hatsazini. Hatkindete rizo no rugonjo nukanyina muka na rukuru improvinga slowly. I'm improving on the plantation at home. Just within kokukabiri bachi trying to space them properly, weed do what. So tushobore ko wajachire jembebo wajingota. Kali mebina bya 2 feet by 2. Nubugazi nobuleye hansi futi ibiri hati nabanza natekamo irinu itakomera karumuka farm kan natekereza kuteka mu manure na gamano leave it na kireka natamu bitoke kuonka mu itakoma nabanza ni hayi topseni na suka ho gampora bitu musana kagulu mwingi muno bitoke byantaroneza byagira bitu ni birwanisa embeho muyaga nkokuguli no wiri bitu bikarwa mu kurungi byarwaye hati no kurora rutoke mbere kana hati nkamubyeire kumara amiyaka nkese nguru mahuwa kasatu kabyara 12 10 mukaga hasa zeni tuli mu 2019 ni myaka nkesa so ngezira maiso kurungi ne bitoke bino tungire kugobora kurungi umazira kutema bitoke bintema kubanza katema bitoke kama 13 in 1 month. Second mwezi kwa kabiri natema ibitoke mukankaga byagena nibikoraki nibiyongera hati yongera byagaruka hama 13 buli wiki ibiri hati buli wiki ibiri ntema ibitoke 13 kurwa mu rugonjo runo bato bunyina rugonjo kurutaniza n'urundo runyina ruona ntema ibitoke kinana nsanju nyama kasente nikakongera family ati ortocho ro ine nrwingana cyo ryahitaka ropingana cyo ortocho ruona na bino birumu rwa operation restoration rwari strong kavera ruri ikemu na no buchweka ikemu na buchweka rwa Wealth Creation bitu hati sazi ndongizeyo so kuka ikemu na kichweka ko ibi bitoke bimbera harubaje ibi mbira hano byana bya hano nabyongezayo no kureka abantu ngo nibigenda maiso n'ubukora
kwa abantu batinaga ibitoke bino burwaire ibitoke bagoza kise ibitoke bitu bitingoza buri omwene ayegera hano arore ngo ibitoke barugamba tubiri burwaire ibitoke birungi hanabo bakabukora kurwanisa burwaire n'ibindi so hati ni ndone ibitoke nanjye butankira kunsikiriza kirugira hambe bo kubogwiro na binembe bo kezito za bukiro bitungubira bire mu lab nchikyoka intasi yawe y'urutoki runingana ki nka buri kwezi buri kwezi egumira kugraduatinga baitu nko bitoko bire buzire mbe ntunde bitoke nkaga no sanga no bitunda mitwaro nko 16 nkaga rundi 15 buri chuma hono no kiguza zinge hati bire undulating usanga kintu kikoto kintu kitaito so tukingana bei bitu average rate bire tuli asente katugame ekitokimbe bakugura ku 3 nkumina kwa bene bagura average ro kwezi oyihamuka siringiza kwingana ki buri mwezi mbenyama mtaranga kankaga mtaranga 80 nogena mesiti hati saa zino mu wiki miyonka nyama mtaro kankaga ana 5 hati wiki ibiri zonko nyama isenti saa zino ku biyongiri bya doubling so mwezi nkimaisa ina mu bitoke byange sente zanka hey milioni heka 1 milioni zeko umuntu uri kwenda kwinga orutoke no muha uhabuziki ahabikwateye no kwinga uhabuze ndo kumuha ubanza asemera kurora ikikare cyarumu ngo nitaka ne bisanaki iri kujya kubyara ibitoke ande bitoke ibyo birungi muno kira ikintu kindi cyone nye bitoke mbirengesa nente byakira nente akuba actually kubona urango ibitoke sente zorukihamu nente ryo gihamu yamazira kuzara rikamirwa amata ande nente rija kikoleka hanyuma yo mwaka 12 kuko cyana kindi akamwa amata bito rutoke yamazira gukora ku establishinga urake muno rubata kurungi muno naki na nentashya yawo ako nyo hati ndashwade ngo hakuba habaye kitu cyona rukibero ntikibero tisokura mitwara 30 mu Rwanda rwange in 2 weeks mu wiki ibiri tikisobora kubaho ako nyuma yezi nja kuzihamu ibitoke mbina tugambere ahabukoriyo bwo koresa nindeba harimo ibitaba harimo ki iwo kufuna products ndunji no koresa ki amagezi agofute ko mortocho amagezi aro mujunge ko kweta mulching rundi ko kuteka mu nyaso ko byara kurungi muno nuko kare ukakesha ibinyanse birukwija tu ukakesha amaizi akakugenda higuru gakaruga mu itaka kagenda evaporation hanyuma ukoreke norura ngo ina kurungi muno bitoke byaho ukikana iti bikutaniza muno ite kutarabaniza muno ngo ibura lyabakozi nditarabaniza muno be better farmers uzakotina abakozi nareba mwe byine byo kutera ebebe binkoreba mu bitirera ino ebyo kutema mwa hagati byo nibikuyambachi ebe nibiyamba ko kutule na hakasozi amazing gasirimuka na amani kusirimuka na amani kutwara itaka nibikora nibikesha speed yake ya amazing kutwara itaka so amazing ko kwija ni itaka rihari ribanza kuwera mukino yino ihamu porampono rugara itaka tirugenda rikakusiga kimasi itaka rugenda na top soil kubegenzirege urwezo rwando ne rugenzire so nje kurumuna cyebibira ine nko ku government ningashe bitongore byizire kureba ninga kwera kuyanotandika kwingortoche bingi akaja haba new vision ni hano mpapers mu ndoze no bitaba kantamu baje barora bitoke barora butundo kabanyina nabo kabuli wa discretion then nyina ba department of agriculture yakani beja hano arabundi nababungira abandi baje kungira district babaleta hano agriculture kuro bitoke bini bya tissue culture bagamba bino ibikubyarwa mu bundi rwambo kopi nibisana bita abantu bingiti bakimanyusa kintu kishaka mu bantu bitu so nabangi kuro bitoke ruhikira hano tubasho kumanya bitoke hati nabanda becyaro bahunira muno kusanganya bitoke bini bisana bita ababiroze nimbu byara gabundo abiri bikinisi so bwire nikora hasaze no biyegomba anabatandike kutwara nibyana mpora mbatwara mbabyana nchino muhingi wo mutano omu Kabarole district John Kusemererwa Cossy
kandi ariyo natushobora ahabukoryo obwakoresa omukwinga no kurisa nani kushaba tumuriho kake ninza kwegaruka mweyongeze atushobore okwa abantu abamwitorire okubaganyirwe on project ye eyorutoki. Okay, John Kusemererwa, abantu abakwitorire urutoke rwawe rubahwirire muri ngoki? Hati amanyire ibyaro bigumire muno kubyetegereza. Abantu babanza kurora icyo kuroraho bitino usanga hati abantu abaharaho bagoberere muno kiranyo. Ako munagenzira mumole ko nkabasobore kitoke unakitwire nabaleka kintu cya wealth creation muri ko gwabira district. Abantu baba muno impressed bakiye gomba muno. Bayija bansabe mbibu hata akatwara abantu imikonde yatali hansi rinka 200 izigenziro mu barundi 300 imikonde y'abantu babira abandi mbaretora abonka ba wealth creation bangambira abantu beja mbatwale bitoke nibagenda so nyina abaseje kurwa mwenge abantu baruga sedi za kazingo abandi barugira muno natwale imikonde 2-3 like that so timbo ina kugamba nyina amabara ga abantu bengi bitu bacyali batayito sofa abantu bano bero bagoza kumanya bitoke nibisanaki mayara babiri mu criticizinga mbabaza kubi ngo bitoke bibi tibirkulibwa tibina katale binyona district byabungira hano nkabacumbire bitoke byonyine nebihimba babiri yakurunga muno nakagonza bamanye testing ko batwale that market barunga bitoke tibina kizibu babiye gomba muno nuko kubabirire bagoza nebindi so hati nyina nakatale no babitunda abantu tikaraga mutu no munayanga bitoke byane so hati kinu kireterize nabantu kubigonza natandike kutunga orders sofa nyina hati orders abantu kabasatu betu hati kugombera mazire kubisemeza nja kubahura ebyana binanyanga kwa mugenda omukwinga nitubantu turebana naha kurinda imbera y'owiri eyobuhangwa so iwe no koresa bukoriyo kikureba ngo wahinga kandi nimbera y'ebyobuhangwa tuwagiteganisa kikuru muno no kukondera ebiraguro bya agriculture kuko kugamba nibyo tufondera mbogambira wano lima osemera kulima no mukontua lines uraba no byara no byara mino no lime mukura osemera kurora kimuno okora na itiyo frame ekatulema gikora local majete frame nogeno koro mukora nkoku itaka lyalo kozireki lidi nkoku akasuzuka okali so hatinyo kakande manu kikora witu nkora niyongera nikirikindama nikindama butu atlisi bahira amagezi maingi muno akora ntulinde bitoke kurungi muno kukura muno kubyara that's mulching kubyara kurungi muno akulinda amaizi gatagenda kutamwe mukura no kutamwe binyanse birukwata itaka hati gino next stage nyo nyina kora nyina kubyara binyansi arubajuru mukura ukitako bireje lekoraki kugenda binyanse bikwata itaka mugaso gwawe eje mitumbe yiwatugambira ewihiro mu operation wealth creation wano ujibyara no ujibyaro ta no spacing ota no jikora nke gito ya burijo yitwa twine nyo bakangamba kubyara nke bya bulikire bitwina 10 by 10 o 12 rundi futi 12 hay 10 rundi 10 hay 10 rundi 12 12 bezinyo mona kirozira hanu ukakira kubanza kabanza hay 10 hay 10 bezindore bitoko bintu binemba binyingi kandi kibiretereza no kore hamuno so abani mbagamba bongezea futi nkabiri bagari 12 12 ko bitoke bisemere bitungo mwanya gukumara na lighting enkoro yowituntu zete enkoro yo mutumba ine kuba ine ho mitumbe ngai koro kimukisemera kira esatu Nyo abagakacha bakampado besindike kubikariza habisatu byonka so genda cyaka nakuba nyondo koraki ni supply ngembibo so bagamba at least ekitoke kino kisigaho bina kindi bisatu benyo kiragiro kiri bisatu ubana ikikuru that's the mother ikyana then ekijukuru the mother the offspring and the grand zeni bye akakoriya ko nekane kamanyisachi nikamaisa ngo ekitoke kimubano kitema kino nkyana kino kimarayi na kino bakije garuka kino na kino kije garuka muri kiri so kuba nebizano karole mu production all the time
bikora no tunga ibyana birungi kandi bikora binyesire kurunga. Hariho abakubana bahinga urutoki nkoru bakahendera bakugira ngo omisho benda nko gukora factory eyabo bakatandika kusanka esano y'ibitoki bakajukuza mbwe niwe plane yawe eyorutoki ombwire bwo mishone kandi barize kintu kimwe kimenja kubalizaho nicyo kimali yebi abo kuba tuyina hano bajya kutekaho chemboga dati ati naro hano tukatunga ikikare kwa kujya kutekaho factory ibitoke tukakisaba naito nuko tusobora kwihamu ibintu bingi muno mbitoke ibi eto tugobe ngabantu babirikiro hasa azenu tuyina ikitekerezo n'abandi ababyeyi harembe bazitakusana na katale karungi muno mu bantu eto nibagamba mu turatunga factory egi ija kutuyamba ko ibitoke n'utunga market hata no tukulima hasa azenu tumaye tuyina hope ngo maiso naro biratandika mine turatandika kutunga factory egi ija kontwara ibitoke bitu hayi already is information itulinkingina na mbarara bushenyizi nambe hari icyuma imbere kitandikira tuna session already betadirwa mafara hati tulinkingira hapo nabo tuha market y'ibitoke bitu twitwale go bushenye mu PBD bajeta PBD yes ni yejo yes so hati sofa akatari no mukiyanka iwa akatari ka akatari ka hano kan loko akatari ka hano kan loko anahija abantu ba magali no baguze ibitoke neja abantu ba pick up rundi lore no baguze ibitoke bine babitwara Kampala bitu hano bikiragenda akatari kali mu East Division hano uruguru rugenda Kampala harombere bakusoroleze birimo byone bitoke naki hata hano bitu bigenda no birugira aba Kampala mbagura mabitwara cyuko hano bigurwa local farmers. Ati omukwingo rutoki ni bintu ki ebyakuteganise ebizubu byokorabamo bingi icyo kubanza ntungire kizubu cya abakozi tebali babulikiro borutekero na ijahati nyije nagenda nakusugambira otandikire no goruke nyuma turugenda maiso kandi arukujona nawo noja ku training abishaka nuko uhimwe cyo kwetaga icya kabiri ndicyo weather ubwire nubutwara kuba muno hakuba hati ko mu musano mwingi uno usanga tubona muno amayize bitoka na biti biyina twene bikora fuhira hati tugitungira mugisa gwa ubwire burehira bwenjura cyo korona bitoka nizoka bitu no mwata no kuzoka gute hati ko wero musana ne binyasi bota kubirora nakuba hati vegetation yangu ha muno kuimuka abo gambo cyake cyo bwire so bwire burungi no bitoke no wenjura nago ngo manane njura ne bisemeza ne binyeta babinamezi garukumana nko muhinji w'urutoki ati ukabeno nda kwa kugira bayenda kwera bakwere muri ngoki either government ninga abandi abebitongore bonera okukwera okuyamba project yawe je no kunyamba kwa kubere kutunga ekikuru muno nuko embebezi enungi ba selecting embebe enungi zibakora kimuzira standard hatwina kakuno kibuzi mitule izembuzu na mbazirumo no zurazirumo betu ntaito handi ezi embebe enungi ntugora kubyara no sanga ikonyera kandi zina katala kahigura icya kabiri twina katale ka check utukulima tulimisa sente nyingi muno sente tikurugamo sente tutakurugamo so neto tuletera kwikara tuli inyuma no lima no handi tumauso no lima no tamukano no cyo tutugira program yegalihire so tutuyetaga neto tugaliheho tulime byo kurya ebitore ha sente nungi yo gukora ikintu kindi ukamanya kintu kakiya mukintu nanga kikuru muneke icya kabiri icya kasatu nicyo icya transport kakuba umuntu okonyerwa batunga nkakafuso nokuba katale kange nyenka bitunga kikaro kino tunga kafuso yokore byawo kabitaho ukabitwara mu katale n'utunga bembaganiza tukusana ogoro iziragurira hano bwaba kanyoka mbiye twara Kampala you get n'utunga muyenda murundi muno
ho nambe utungire even miles from here no ratekira Kampala usango yongizeho umutindo gwawo tatsaze mtwena kiruka twenaki no kuatira mbiro kuatire bakozi bakoire no rekitoke kija kuyenga no hayo no kitunda so ni yukurumune nindeba hari yanko mwataguru nko gomere aha hotanikira urutochorsi no gukuro tani ndeba tuguru nko gwabuje kutukira kureba hati hano akarohe ko bakweta urumbugu timaye manyamujeta mutayinyo urumbugu coach grass rukaro ruwingi muno umulingo kuruyihamu kuteka that herbicide na hati ni twakweseze kora tuyisira urumbugu just mundu gukubanza only niko tungere tugende tugarukemo kora ibitoke na mulingo gondo nje kurora ibinyase bino birusana biti tine okwe kushishita ka ryortoche yes akokora kinti kyafa kiti kandi kikara kiti kiro but kokora fo hamundu gumu nikira kwa no rumbugo kutaroniza kandi kitoke kitizira kurungi akoko kumara mundu gumu itakanyongane faminga kurunga ma kurumuno no kwikara no rukozesa mbazo gumu kunkureba urutoche rwaworu nindeba ahamwe ahamitumba heri tine kintu cyone cyuru arwita kariyonga so twantwendo tushobore ahabwenki no koreki na nobundo bukoryo bwo koresa kureba ngo wafona ebitoke birunga hati ukubona sese imyasi no ya rebitoke imyasi tibisemire kwijene kitoke tibisemire kwata kitoke ko kwata kitoke msoko cyane kiri kwija hansi nikira makora kurungi kurakira mayiri icya kabiri twina ukono gonza kuteka nkekirisi wina kutunga yitaka no katugamba zo kutunga nkafuti birundi 3 kuja round riktoke so wina kutunga area gikalere free kumanya ngo wareja no so kutekaho fataliza zabo fataliza nyo tinka kosaga kira kosa nkubanya nja kosa famiyad manyo kubanya nente nyine bisusu nyine bintu binkoze nanye bikujunda byonka no leta no tekamo ati arho murembo go kucebera itaka waza kubyara yiwe ryaho kabanza waricebera waricoka kureba ngo nurunje ryortoche ningo kahikanota amanano gali ntakose the scientific way banyonga kosa okurore nyikara ni bitoke kukwiri round akonkanye na bitoke bya buri kiro hano narongo bikusana bizena rule kikaro kinarora ibitoke byo kwija ko habera mwente beru farm for a long time beru kusumkarayire anyuma namanya ntati kikaro kino harumanuyo kumare so kutandikise bitoke nabandi bali batini nyo bitandikise na manuwa na yanga nagambe yerumunija kumare yitaka so no kiro cyo kurorangu actually toke birunga bizira kurungi so iwo kubukushesha emirimo yawo omumu mu rutoki wargo wawe wija no twazota bakuba inde nurungi ncumanyisa no tamamani mingi yewe tugambere emirimo yawe ya burizo aha harutoki eyo kutamu nyonko muntu rundo nkorire nabakozi bona mwena hamwe twena hati rutoki nkaruno ko ruimuka hati nkaruna rutukiriri ukorwarukamo awibura lya bakozi takutanikira koresa emikono kamba bunyanso bulumo bukuroro kose mkono paka ruona rohire cya kabiri nikukurora ngo abakozi no boleke cyo gukora nurubata nabo kota rubata nabo tokiha mukine kiroho ati cyo libitoke nyina bingi bitu hano kirinke cyo kurora naho next time nja gonze muri jagaruka nja kusanga urutoke ruona rusanira kimuruti akuba ntugenda mpora no kwegesangana no kwate ibintu mpora no kutugenda mwiso kwata speed ni bukule makandi na sente nyingi zikwetagisa so mukozi yomu wina kutura nawo kandi ukamwegese bakumara genda no utanaka nondi nikutwikara titi utanaka nondi no yegesa pak bakamba cyo kwenda program yitu eriyo nejera muheru ahabwe nshonga yo wire ninde watanaka kutwata so na ninkushaba utuga ohereze abakutureba ibigambo byawe byaha muheru na uri kutusibura mboye no kutwaruzamu kubanza nyoni nsima muno ba wealth creation bakutuletera imbibo mpyaka zino no mutindo mshaka ukurongo bitoke no bitana na mulabu kandi birugamba bijano byaro eg development mpyaka ijakabini nsima aba TV West akuba manu mukuteka mwago ngongeza ubukozi hati nintinda ko next mwija mukasanga tinyine kinkoziri imba ninswara so no munteri mwamani go kulima
no kuyongeraho kukira kumene omutindo gwongeraho so nimbasima muno mubara kwija kandi nsiba naba new vision no bayizire banyakambisa mbata mpapura nibanta mu mpapura ibitoke bitunda bukyo butu hatsaze ndibampere namana gukutandikisa nimpaka hano mbereni kandi abake muno bakimanyire ngo nyina urugonjo rusokusana rutakwa ruri noro ruweserekere kuri abakuru bambarora rukubanza urumuka bitumuka atinyo saze no ngoza no rumuka rubona rusaneke muruno so agamana ngatewe mu habwanyu nabezene bambungira ba agriculture district agriculture officer production abantu bono bizireke muno bambungira kandi bampera amani mayimo so wasigara uryoha nasigara ndi John Kusemererwa abantu banyita Cossy haba business yange nyina Cossy studio banyita niyo business yange icya kabiri ba John Kusemererwa tulumbengi muno mukikaro kyuno so hati differentiation ya bero embaganiza uburyo yarukwibararye iriya business ye nyo banyita Cossy nabandi babita mbora gabo gandi Programu yitu Obuhingi Noburiisa reka tugihendera aha John Kusemererwa Cossy wamureba nakoresa obukoryo bw'amani munonga kureba ngo yatunga ecyaro kwenda omurutoke niwe nani nkushaba tandikira aha erizoba kore wareba okwakutwaza yanatushobora kwiha okuyabire orutocoro nana okwakusharura ninyesiga byona wabireba no basa kutandika niwe rizoba obenkawe TV West nehinda katuhendera aha kambendeze okurara kurungi